ye nya sofo ba kokko entimi huna amaye openi ye tikoma Castro timako danzuma yira ye nya sofo ba kokko entimi huna amaye ano mudi hu atoye so na sofo so mpase wonu ne yi Ghana mampani abrada de na ye be kina ko police station ko bon hankop no ya me ya nkire no de o kasa o openi me no mu nyina ye fa but to be honest Yesu tu fagidi mawo ni yenyi asem na kasa ye kojina me ko mota out of Paul free Paul ko yense nkire ni wo Paul asofo Paul o me ka say ye pa say ba asema me ken aji obi nko anya wo no amakwan ne o producer enesima ko bi nte asema me ken say papa ye beboa no onam so no nya abusanfo me cheche mo nyina kwa aba se wutie video we ya na ekoya ya Pia Studio ye kasa Pia Studio wa ye ka papa na ofre ne ho Mahama ba Pia Studio aba bonten e kire se Ghana sofofo no ebi ti se wusu bempa na Jegezi opambo omunya sofofo o se omunya sofofo moto o se omutwa loto pa omoto chacha ewo promises ne yen kan se prophetic why prophecies your mama or see or mudin drop papa now oba be chirechim because o see e binum timi friend wo phone so omo friend phone so a asem obeka no achire obeti na omo de sa asem na ehye nkom e wo mo asore dan mu anase Mahama office asem no do so ha ye be ko ye kwa kotie asem a sabio Apiam Studio, Eddie Abatoba, Tifa Usubempa, Nigel Gezi, and Opambo. Ha a Ras Media. Mr. Sebomotana found says subscription button, no so. I found says here, Domano so said the Bayer. Here the video tomorrow, be first person to what to see. Yentu aso nyenkuya jabe me am wakwa papa. I'm doing great. Yentu aso na yenti nsema ewo hono. So ka sala me bituka. Enti ene die so fu so pa dia abehia. Enti how do we call quotation here? I think it's Matthew 14, chapter 14, 1 to 2. 1 to 1 to 2. 1 to 2. Yeah, I'm kind of saying. Was it Brenumuara? Na Herod, na wodi or Hene wo Galilee no ti Yesunka. 2. Or ti Yesunka no. Nia okache na sumafo ne se. Okache na sumafo ne se. Enye obiara se Yohane asuboni na osori afi owuo mu se wanyu biala entina wanya tumi foforo de treye awonwade ahoro so wanya de tumi foforo awrade asewni umye nyina kasa amen so speaker no me mfa de kure kasa for example ebe wie no o see President Mahama onyini ni da no onyini ni da I don't think say mo obi an expect so what onyini ni da onyini da mo obi an ntwe say bo example untumi bi platform na ne dia na so te ho no ye baumia MPP or the lawyer na to nchen na the be person me srega na for na me kire ma dwene say enyi obi onya akwanya aba dem say brother Steven ne na busu afuitie ne chese ye nyansa nyina we ho but nipa nya access to the console ni radio ni camera no omo e be deceive nipa asofo ka say na ban we ama no ho kwan hwe me kaka speaker den ko metio obo hye ntuma no munya bibidie komodi wo mu no osaka say enne ensole na gu opani 70 asoro kwa bini na asoro ya ofolo nyame asemache akompa ko Japan pe president yi Ghana ensole ya about 90% of one per nyina and all champion mo so mu collection mbere nyina mo go bisa Japan na expose ni kure e ma yimu so mo bu Ghana fo na President Mahama mai abaya otime ma asofo kwan ma mo kwan asofo be share ntumam entiman kan kran kire ne ba wo miare na akufu ado abai ni kure trodo on wotima ko bu judges dan 200 yagu so ko si cathedral otu amana no software ntimi organ ntimi anye bo na de wontimi nkare say politics brasofu mu a bon samone atai kuraye
me kura tomu timenka ade ne penye ti be hu se na na do danko akufu ado agana fo bebreji ni dia koto abama na ko dwiri dan mahama esi judges dan 200 and over sofo asofo akese o Ghana eti cabinet bomu mo man ko sudan guye etu man ho edi akaza ba bi man ko ama asofo bi ene ni digwa eso mo so enye mahama ene professor na je poku aban na ne kura na nipa mba gira me yusu ne kura na me nwie ha se yesu se fe gidie ma asofo ebino do na few people me probi o Kenya me asemo a e ma me tibi obi a me ko school bi tibi hu bible quotation papa bi o krofo mo o ya de ba recently o social media o ma ha ere de ataje bi o ya the best we very good o Kenya me asem project ba social media be mu no wa hwe o ba yira kwan man fede champion bi o TV so o teno so uti na asemo a se papa wa so bi obeti ko betimi ene na ko competition asofo no mo hye nkomo mo de mo be politics ni wo su be mpa nko adasiri nyina openi man bet mo twa ukobru ni kuru my bet sesen openi yeti yi se de kura be ya adwuma pa asofo no twa my bet asofo bi be hye nkomo se joma NDC beti ma woni next election no MPP be win in oje free NDC semu oye prediction the idea make say ne kwepa na ye ka say dey say be hwe defense ato aba sofo be gina jo ma ama ne NDC achia eye petrol jo ma ama ba na abanda da ahuri koso abeti so cement no de koso dollar na ba o me ase obechi nti be nchi no analysis o ye yes akoto aba na anue MPP kutasi NDC akoje no hu say ni pa adwene ni hu ne kwe enti eno na omode fa ho na jegeji timi fami bisabo yakoba bi kura doba yitimi nya ai buko region nipa ho e kire bo won se wo hye wo papa de no wo de hye nkom listen to me omo ye nipa bi wenta mo menima sofo bi ni mo a akwan a o pese mo giade free president mama ho pa wo support bi o support no ya president mama na body team so ye bibi jaga na no gire dia o me frustrate Bibe wurai ni ami nua ba fie so sere ga call me say apia ade na najegezi enya yi na manko ansam de ba na say otibi kan woni party na wo say o manko no nkomo mu di dem woni mpelifo woni papa president mama woni na naje opoku woni sere ke tiere jure zebramo waka nkomo no mu die ni bia de nti o mama a kire wa fie so sere ga hwe no fa kamera so am di NDC fo atem na ne kure no omode sie ne ye ti omu no mu twa nto kire ye ade na so tibi kacha bi gibi di se so fo usu be passe mabin tane professor Hindu Isa ye ba pempa sambi bo ano e to si obetwa di peti na ye yam hihie ne suru omu ye se so ba bi ampare sai no kada ya azan openi ye ti koma Castro ti ma ko danzu ma yira ye nya sofu ba akoko ga etini huna amaye ana omudi hu atu ye so na sofu so mpase wonu na yi Ghana mampani abrada de na ye be kina ko police station akobon hankopo no ya me ya nkire no de o kasa o openi me no mu nyina ye fa but to be honest yesu so fagidi ma wo ye nyi asem na kasa ye ko jina me ko mota out of Paul free Paul ko yense nkire ni wo Paul asofo Paul o me ka say ye pa say ba asema me ken agi obi nko anya wo no amakwan ne o producer enesima ko bi nte asema me ken say papa ye beboa no onam so no wonya opani ko hu nsankyene wo Yesu Kristo ba bia wo ye nsankyene a na uti asem ko gi ade ne se me timi tran mo be ka kire me say president mama NDC ba woni dweleze brana aseri ketia ana Haruna Idrisu ana say ko poku ba woni election Abraham amitie san ko fu emu bia papa manu a me ko hye mo atade godu obachi eni na say tibi mo a me ma me hu say eri ko poku ti o wa frame say apia ho te say eseri ketia to wa frame dweleze bra frame
it is only a man and Nico Jabba be Nasame or can't say any crew to say and pap President Mamma Bedina be and why you win one over my year. The other cannon so for me, TFI or what is come. Namibia or catcher says so for didn't catch up say. Or penny, President Mamma Ba, and in a show, be able to about or catch up say, obey away, why Yanti, and when your mammy, what was what the before no the radio, the TV, who are the President Mamma Fate. I'm not mentioning the name. But the question, yes, you are there with you was so far. Not so food to me, take the mama. A brow penny. Say, because me, Jamu measures if you have. Measures men are with me. Can't have see us all them. A penny, and never could be a minion and make carriers and then I will say, wow, the case Zibia say, yes, you need no super punk. I saw for no Mushan Common. Me tell me so for be jira ofitiana me ba ye me kura me sofo mama quotation we dem ofitiana mo to ko be boy no wo kan se me ansem tu dan kayem opani ni pa problem ye titu e 50 going ko bia no be ma ya ho de so ade fa ba e so ati kan na bi for ba me san na ba ku tu ko ede anu na si e ti bi kire ko fa se ye change ye di ntem Yamia 7 Kuretu de say mekan kire me ba mi tum nyame de say abasofo so abin wa be dia asofo so be mama too sure so abin dia almost too sure openi enumere ka be ka say bi ba ko be gi kobo 100 million de akutwa abin dia na say uyo di hu uya obi obojam okwalaba professor isa indumu enye ni ko be bia say asofo ti be ka so abin okay wa bi obi po wo bi enu wa bin conforme tu oui en fridame o su be pa be wo fridame asofo bi oni na Jesus et tu kan cheme say what being say what be dia you what be no wo sorry odi na nsan sorry ye the matter is for ko ya no do ka say mo di mi ni onu sorry owura no na ye ka say what be o when the part of Felice see e ka so abi what be na use wo bi na use o enye ne kure very well et mi wie no me sebe ni amore sampa say yatiasi ya omukura omubembe babura omugoni da so nipa bim se no wani da so Dr. Bawumiamu say obetima be president amana wa toro onye ni president no ko ogiri olum abranti efe no Ibrahim Mahama watch my face masa fa kama tu meni me card ye meni brisem mo sampa wo obi a me no ye fine pa yes abusianfo na say utie ensema papa yi okanya na say asofofo na modi moni to so say Mahama ba be dia konwa amabonya tumi bi ewo man nom no chama wose chama ofene de apiam study say mon yim firi mutim kura na omane mo besi ni pain to pain say utie ensem ni ya asama na apia study mo kano. It is just to discredit the pastor so. Ya sha se ye gu omo ani mase. Na me kai se da bi na me ye show ha. E na ye bra ba ko. I think say ye bra na ye fa ni DEKD or something like that. E kan ha say how are NDC for betimi so no be se treat you su bempa no. He will regret it. E na sha se yo. E na dia Pia Stadium e kan Pia Stadium a Jo Mahama dam for pa kakraka pa any Apia Stadium. Enti asem na Apia Stadium e ka no. Ya asem a ye di hon komo e wo hemfa e wo kokoam. E na ono dia ba abonten e na oba be security. Emra foforo ana sesede NDC aban ene NDC fo omuhu Ghana sofofo na ye kwa akoto aba omo se Mahama ye oye Kristoni enti ono no mbeto aba ama no. Prana Mahama afa omo ho ne se ye nka ne wo abonten se omo ye fake na nye omo ena ede sabio aban ebesi akonwa so abusu asem no watene yie pa na yenim se yebunu bi dem se wo yaka ensem wei yaka ne dada se emfa wani nkoto osofu bi na asem oba be ka na abonten pacho temi yie pa asem osofu no be ka no many a times no ntro omo information omo di ewo baabi na omo di aba be ye prophecy
Me Samuel Okuno say this is a total agenda of the NDC. Here I believe it's an agenda. But say they want to get rid of this Asofufo. Because so tia sama appear stadium kan na or say wo hu kwan a man for faso through prophecy ediji ade free John Mahama ho a obviously appear stadium NDC ni enti se o kan asem bi obeka bia no age se o de bi ekotwi MPP ho. But the reality on the field then say sa asofofo atrofo no, if you are able to get rid of them out of our daily life, say be jina won so aya ade a I think say e betumi again prosperity in our life at least additional 70%, because omo de omo adwene na nam omo ye nkontompofo osuben paso hu awie ye. Yes, afei na wo hu awie ye ene NDC fo ababonten a ye de ema ne sekan edi wachi se wo ye trofo ye kotomponi twe wo ho efiri wona ban ho. Ai twe wo ho firi wona ban ho. Jai tokuro musika je jai president na me baba chiao. Jai president na ochina me baba chiao. Yesi abroso jai sadie no adwuma ye omosi ya wanwade. Yesi ya wanwade because ukomata wama osofo tumi gina so ndam kese wabene. Ene appear stadium e di challenge na ba o say money too sure no for 1 million enkotwa no fa nye se wo so ye sofo a wo se waben na onim forma wo de money too sure pepepe no nkotwa no fa nisika kese ho mom na obeje di say yes onim form na nti saade a de wo ye bia no osofo wusu bempai eye nkontompo ne nabraba azan na ode azan sabio maamefo ne papafo a omo Ghana manmu meden chakese ema Mimia Samuel Okuno dollars oboabi yenkan comment ne kakra. Mimia Samuel Okuno bra panyin say this is a total agenda of the NDC. Dollars oboabi so say asemo Samuel Okuno be Mosima Hama the dead goat is a failure. Sasna Debra Freeman say wow. Samuel Okuno be say the day of tribulation is at hand. And Mimia Ivan Sankama so say good afternoon bro. Good afternoon to you my brother. And Mimia Panyin Samuel Kwesi Asamoah also say he's watching with me. Mimia Evans Jaben also say Ras, how are you? I'm doing great, my brother. It has been a while, but you were home. Now sounds so very high. Facebook phone so you were Asari Nicholas, Ivan Sankama, and Malam Lukman Abdul Bakar, and so ewo. Yeah, and I mean you Kwesi Asamoah so Ede Sabio Akuma eto ho. Mami ama wo so mo akwa papa. Ye mam ye nin komo kakra awie we na ye nko yanim. Wa se bra ye kwoto abana na ye ka kire Ghana fo se ema omo nkotie Ghana asofofo no enyina so nkoto aba na omo njintum no. Wa se na aba wie ye. NDC fo e share that ball modern capitalize sa asofofo no ema omo bedi nkwase adwuma de ma wo. Afei no omo nya tumi awie no. Now, afei na ye tra sofofo ase. Se mu ye nkontompofo, mu ye nabrabafo. Ye nti asem a sabio apia stadium ekafa owusu bempa na jugezi ene nkaifo. Video no si a na ye de video we abana we a short video. Actually no be san ye hia ene biem. Until we meet again, adios. Tikoma Castro Timako Danzuma Yira. Yenya sofu ba akoko etini huna amaye ana omudi hu atoye so na sofu so mpa se wonu na yi Ghana mampani abrada de na ye be kina ko police station akọ bon hankop no ya me ya nkire no na de wo kasa o opani me no mu nyina ye fa but to be honest yesu so fagidi ma wo ne nyi asem na kasa ye ko jina me ko mota out of Paul free Paul ko yense nkire ni wo Paul osofo Paul me ka say ye pa say ba asema me ken agi obi nko anya wo no amakwan ne o producer enesma ko bi nte asema me ken say papa de beboa no onam so no nya citizen to
Ascot